إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Depan awalnya kata jalan, mungkin sekian boleh kata ada kata pas semua jalan asal kata tayung kala ada yong kala. Lalu kala boleh jalan jadi ayat semua, jadi ayat. Sejarah itu ada perkembangan tentang ayatnya. Karena tentang negara boleh negara ayatnya. Jadi dalam doa anak kita itu saya berkisah ayat. Sesuatu yang mana ada saya itu dalam orang yang orang mereka dapat dengan jawabannya orang bukan kata. Sesuatu yang mana orang terkena tentang orang pun jadi apa sesuatu jodoh. Jodoh mana orang tidak mau dengan orang yang orang pun jadi orang songkan nasional. Dan yang orang pun jadi orang songkan nasional. Orang mana orang sana orang songkan nasional. Orang pun mana orang songkan. Orang macam pun dengan orang berdiri. Katu jangan Memang dasar tentang tentang kerajaan yang baru. Sesuatu dengan tentang tentang dalam zaman masalah dalam tentang tentang para tentang zaman bersiapan. Apa jurat tentang Allah, Tuhan apa, Tuhan aja. Dan seterusnya jawaban. Semua dalam jawaban. Kalau siapa jawaban tentang Jawaban minat menjadi normal, tetapi nomor dalam sesuatu dalam bulan sesuatu. Apa sahaja awak terjadi yang dalam bulan sesuatu. Dalam semua alat dalam bulan sesuatu. Asal awak tetap mereka mana orang orang dalam bulan sesuatu. Asal orang kita dalam sesuatu dalam masalah jawaban. Apabila dalam bulan sesuatu, dalam dasar, dalam sosok. Nam darinya nama pondok berjalan kalau jiran dan handaran mana mana yang boleh kalau kita kata berjalan yang mana yang setelah setelah usaha sesuatu mana mencari dan pemandang karena dari TV station nomor Rama TV, Iman Jawa TV, nah aku juga itu. Karena aku nggak tahu mana, kalau tahu banyak. Kalau pun tahu nah aku juga akan
Now that's the thing is then camera don't survive. That's a caution. The Sarama has been on here. Lanangale at the Solar run for Napokana, told the car all day. Here a carbon extension, now the passes are Alafi, now for my to go back at that. There was a country that was the Solar. You are now from the Alafi. Now, Pasadi, Navilas, Pasadi, Nayo. So, Zona Pumo, Delta Yellow Balama, or Champa Shelma, Tishi Ayeka, Vitanaka, Nobla, or Five, Japishi Ayeka, Davasaha, Davada Buri, the Legend Romani, the Yadala, Yapia, the Yapina, Guma, the Lord of Manawa, the temple of Mamazaha. Mostly of it, money of Father. There was an hour of the water at the Father. Now, the Father, the Father. That's the Lord of the Coordination. Now, to the E-Man, that's the Indian book, that's the Associated. Gemma comes to the Fadira in the Navira. Now, when I go on to the report, the Yala will have Alberta will and I was on them. Caradu Malpoli, no Voltuma, our so now, and now it's our father. And to Umpani, Bumama, such a down than the Taliban. When you know them shall, but to other shall, but the manager shall, but no the shell. But the other chance shall, can now get that started on it. And I also did one of my more than the man for Wanda in a family. Family found the Lord, but it's also Bara. German Alberta and the Lazo. Later to Father Cardella Goleman. Fire on the ice shop. The dad, fire the Gary, Chamber 200. You're taking a tennis. So, now, Secretary. Lama go, did not no longer Zan Carmadan to China. And the Afghanistan, the last find the Lakamata, the Ranam, Zawane, Lasanyana, Kartojine, and say the Tavan, near Taman, Zampa, Al-Quran, for the Kosha Carmona. Kamata, he was at the road. The two Zan limit. Go away. The Loma, the telephone, Kamadet, the telephone, and the back. The now not the Zaha Katam. So, Germany, Kenya, Zalatan, Mazar, and the Kurmala, your shelter, one, the Tazana, and the Afghan, Canada, and the Palestine. Then Karawo, yes, other for your Pana, then the Simona, Cardo, and the Karawo, Sama Poina Dalama, Tara Tamna, and Tata, Juana, and the Talana, Al Quran, the Hadith, no one to go the Sazona, the Shaka Mozota, Sama, Kashavan, number 3 in the Internet, Kalmita Bakula, Gilbert number 3 in the Internet. Jamene Al-Quran ayat pada punyala, punya macam apa ni? Orang anda orang dah asal bawa, sunat tawa al Ar-Rahman al-Asal tawa. Karena dua baru poin Al-Quran pun. Tentang ayat sana terbuka karang dalam. Hadis dia karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam koyan dan pada Rasul kadang dua orang jelas dah tampah. Wah, now they are. Kadang semua nabi Afis sama, now Afis sabo, koyan dan kadang orang ini tang dalam. Kalau kasih dengan zenda orang kulit yang nak, kalau dia kadang nak tekan dana, orang biasa pun awak pun itu sama. Kalau kulit yang nak sama dengan zenda orang, anak Sallallahu Alaihi Wasallam tahu zenda orang. Kalau bang joina. Itu dia tahu sampai masa ni, jadi orang sana nak tahu jadi, sudah harus berusaha. Kerana lagi lima oleh ulama,
บางคนเนี่ยบางส่วนก็ส่วนนะก็จะหาหน้าได้เลยก็ไม่ได้อาคีดาวนะก็เชื่อว่าเป็นการแต่เมื่อไรนั่นแหละอาคีดาวการเนี่ยเราตั้งใจเราจะทำการตั้งใจเนี่ยนี่อย่างนั้นเราจะสร้างเราจะหาอาวุธอะไรมาใช้ตั้งตัวนะเราเนี่ยตั้งใจเราจะเป็นหาตั้งเกี่ยวกับตัวนี้ก็นั่งกันเลยบางทีเราจะมานั่งกันเลยเดี๋ยวตัวเราไปเนี่ยอัลกุรอานอายะนั่งกันแต่บางตัวเราไปงานก็ไม่ดีสิแล้วก็ไม่ได้แต่นั่นเนี่ยก็บอกว่าเราต้องสนใจนะแต่สาบางครั้งเราไม่หันไปว่าเป็นน้ำด่างเป็นหาเนี่ยก็นั่งจะทำอะไรเราต้องสนใจจะรู้จะทราบเราเนี่ยอายะเราต้องนำจะทราบว่าเป็นหาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแต่เราก็เป็นหาเนี่ยต้องศึกษาเลยแต่นี่นั่นเนี่ยก็เป็นสารกันกับว่าตรงนั้นก็แต่ละการโอ้โหก็จะมาจากอิจนาเราละมาเดี๋ยวละแต่ละสารวัตรเนี่ยอาตชาบังเนี่ยเลยก็จะมาต้องรู้จักนามอะไรอย่างนี้เราจะทราบเราดีอย่างแต่สหกันเนี่ยก็จะการศึกษาอามาบางคนเนี่ยการเดินดีลำดับคนเนี่ยเป็นระดับหนึ่งเนี่ยระดับการมาการเนี่ยก็ยังมาดังที่สุด我们说让这些地家呢，让把那个阿拉拉分，那么中国呢是刚的不能写的，如果说本人能够达不住的，我们说呢阿布哈桑al Ash'ari，原来阿布哈桑al Ash'ari我们达不人能够做呢，原来阿基我们说呢，啥子嘞？那我就啥子哦，那我是啥子当个本人当了。كذا سرنا كما لنا أبو الحسن الأشعري ولكن لنا عقيدة ما كلنا تنتم أهل السنة والجماعة دخل عقيدة شرعية ولكن لنا عقيدة شرعية أشعرية ودا دخل وراجع إلى قلوله يجرنا كلمة آية وكلنا بني سامنا na atba'u tabi'ina ila tabi'un na atba'u tabi'in jago shema dukko ko be kabace kasable na ma wasa ba da karfe kada kamdu da hayar zuwa da turbo wala na da lamu ata zila na da za a gina ya shari ban fada wasu sanin kwallo don kwallo kwallo zama kadama ya wani wata sa zuwa to dai ya na kase in tamfin bayan جلا رأي الشرع دوره دنيا أشعرية مذهبي بالعقيدة كجملة جلا كشيء معتزلة عقيدة أما جل بنا كل زمن من أول وكسازه كما دنيانا ولا تلمنا أن تبع أهل السنة والجماعة بالعقيدة من الشرع سهانة كان كثير كرم دون ما يجلسون إجماع العلماء على أن الله في السماء إجماع العلماء على أن الله في العلو المطلق بعض الزمان نعم زمان كمان نعود إلى بشر كم زوجة تقول نعم زمان أما لنا أبو الحسن الأشعري وبني يله بعض الزمان نعم زمان لنا جلنا تقول بعض الكلام لكن والمنطق ينظرون قوة أبو الحسن الأشعري كي ويترجل أشاعرنا ويأيده ضمن قولا بالذات أجل أشاعرنا جلنا تقول مثل كم يوجد تلون بني كفرما باني فلذا يجي شديد فهنا يجي جلنا تورطا سنادو كل الدور Jadi saya yang pernah ini juga terperangkap sahabat karena apa juga terperangkap karena ini terperangkap Abu Hasan ni yang Abu Hasan al Ash'ari wadah kan hijrah lalu kita di sini aja lalu kurang ada kakak hijrah apa sampai kurang Abu Hasan al Ash'ari. So,
ويلا وبل ولي رسالة إلى أهل الصدر، رسالة إلى أهل الصدر، صفحة تاني شريعة 177 رقم 190 وبفيلا قبلنا يكون شرطه باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول التي نبهوا بالأدلة عليها وأمروا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بها. نبهوا هنا بأن don ba bangarnaha السلف الصالح banda nyangare ngomye tashere ka za tam do ka ko ya jel pana ta da din wana ka be taro hore da jalem na ka be to yo ka dalan yala kala aqida ma dan dalan ne ana zaman ma sallallahu alaihi wasallam dan da ko da bana ko aqida sharam kala kata hai dalam usul mana yang pana akidah pana itu tahu ya. Nabi Zahab bersama wa annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arshihi duna ardihi. Wa annahu ta'ala fawqa samawatihi. Jenda wa tatallana wa bi wasabana zuhta ala arshihi wa dal arshihi duna ardihi. Lalu para wajibatan banyak. فلا وجلاتا بنا وقد دل على ذلك بقوله لنا وانترونه وما نمنا ونيته أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض يوم وإن لنا من نصف في سازرهما وشكت تذكر الفرقية وقال فنعونا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه نمنا ما سنة dan ya tahu semakar surah, turun semakar pokok surah. Karena orang nuru dan ya tuwakala Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, menahu dan ya sekadar wujud al-Arsh istawa. Walaysa istiwa'uhu ala al-Arsh istila. Ni wamin yana ala al-Arsh istawa mama. Ini bermakna pada istila. Karena wakong kale jidu sudah sekadar. Kala nyarmana jama kana ahlul qadar taman qadar yanwa bantu bawo banne yalla shamda ben no de ta'wil yalla istawa ma narmana istawla ne karmana dala kabul hasan yarbama لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء يجب نعم ومنا ساقا وقل يرى وفقت لولا تام السوء لولا تام ونم يا رجل قمر يرد فل على تام ويقولنا نصر بنا يقول ما رتا إلا نسوم نستوى على الأرض نعود نمسك راقوينا كان تو يرد ونم يقول نم فل على الأرض هذا سادو ونم يقول دانا وفرنا نكرنا نمبر وأنه يعلم السر وأخفى ذهب نعمل تمناه في ودان الأرض ودان الأرض وسام زاوية يعلم السر والأخفى من السر لون ونا ونيلا من شاد السعي لأن ساجر بشاد السعبة وميلاد الزاب ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض لأن شاب الصعب بين برضو يركض وضمسن سازو نجلي سبنا نجل بيتم بن يامنو بن شاب برضو حتى كأنه حاضر مع كل شيء لما هذا كافر من لا قدمه ومن بالشعب من كل بلد هذا الشعب يركض وضمسن ما لما كافر من لا قدمه ومن بالشعب من كل بلد وهو ولا بكتب الشعب من الشعب بلد وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله لا ونتروه من الشعب بالصعب والشمما من الشعب كم والله يدوس الشمما من الشعب كم والله جند الشم كياته وهو معكم أينما كنتم ويقولون بلا لون كم يدي بمعنى من الشعب بالصعب إن المسلمين إلى تعاني إلى اللي كمني إيه لما صعب
وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كان لك تفسير الضمن كبسي آية وفسر وهو معكم أينما كنتم يرد من جلا أي أن علمه محيط بهم حيث كان والضمن يرسل جبنا ذا يولد تنبه والضمن سيلا تبجيب اليوم أبي أن نمشي ya ni yin sha karwone ya on do le ina on do ni le ina on do ya a ni ka ne do ko ne ho na ko ai da ko to mo e ko no bala yo le tam ni de to sa de yana wala kana walita fishal gani al ibana an rasul diyana sayyala wa qad ajma'at al umma zaha nabi nam bayile نقول على أن الله سبحانه رفع عيسى عليه السلام إلى السماء رفع عيسى صلى الله عليه وسلم إلى السماء نقول ذا نعم بالكلمة نقول لا قول أن عيسى جزء ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم راغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بهم يقولون جميعا يا ساكن السماء Motel Zaha, Doy Dajuani, Little Quaffin, the now of the shout, your father Kayana, a board an hour, Yagan Nassau, your stars on Humana. Yagan stars on your stars on, Yatakin as Sama. Then Motel, the Surah to a young man. Or the Harrison Jamian, no longer Motel Zaha, no point when it comes to one now, Sayara. والذي احتجب بسبع سماوات ويتفوق نصر سبنا أيوكوين من الدرسنا سمو سبنا أيوكوين من الدرسنا سمو نمت رفوع كيام لنا لما قوارن itu karena zaman nirbe itu itu yerso. Terus Abu Hasan Al Ash'ari itu mana zaman beratu Quran kayak lama. Lalu orang bersyare Abu Hasan wahai tanah nembara. Buat mereka bela siap untuk dalam nama benar. Raya nomor kabupaten. Imna kabadimu akidama. Wahai yang tahu desanya. Imna kabadil. Di kabadil berdoa kacang tu. Berdoa berdoa Asy'ari jangan. Beliau kama Abu Hasan Asy'ari kabar. Berdoa. Dalam tahai Ali. Dia muna terbetul ya, semua ka, angkoi itu so. Kadang karena tu kata, dia terlihat dekat dia lah, antara orang sekarang. Dia nampak sampai berapa interval. Sekarang, bagi orang yang nanti yang gambar berhantar, nampak kamar tidak ayat apa. Ia benar ya kata lah tidak. Banyak lehman yang kata ibadah berbeza kata, mana berbeza antara. Kerana lah, dalam kahwin bersama, dalam betul gerai mula-mula dunia beza ama, bermakna syar'i. Karena itu dia bawa dia lah beza, bermakna ludah itu bukan beza. Ama betul bermakna syar'i. Betul kaman bertahan bersyawarah ini. Kaman bukan mula sama. Ibadah misalnya kaman pun bahasa seberapa terlana, nanti bangsa terbatas terbatas, karena bertabuan, asal tabukan. Lalu mana dia jelas siapa buat lagi mana terbangun. Lepas ada jemaah syarat, kata jemaah syarat nanti karena nanti perlu tabak, tenung nasilah ya kata, sekarang Surya kata, sebom ya kata. Dia punya jemaah zaman lama, ibang adina nam, bang nawan buat jemaah. Dia punya iya jam, itu kan jam nawan. Nala syariah ni teruhi, kamana ilam mana, antara jam syariah, ilam menung bela, ilam ada dia kata, ada dia kata. Ama tadi pada lah, dia punya rambut rata,
Apa kami jam denawa. Itu bos adam si. Dia buat ada dalam si. Dia buat sesuatu si. Kasih apa boleh sekali. Dosa tidak antara. So, Maulidin berjaya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa macam bawal jatuhnya aja. Itu orang dan mah. Yang sejahan dalam bala. Yang sesuatu dalam bala. Albarkah dalam bala. Orang dari tempat. Sosial dalam tempat. Itu nanti kau dalam tempat. Itu tanya. Kalau bentuk nampak yang akan terjadi juga. Halwa tahu apa. Satu punya dia wah dia punya bersama bentuk dan tahu mana. Itu pun dah sama sama. Dia lah dan nanti dah tahu berapa bersama. Dia pun dah sama dan dia dah punya. Mereka dah Al-Quran, mereka dah hadis, mereka dah sirah. Setelah bersama dengan dia. Kemudian mereka terjalan ke mana lalu dia anjala. Jadi syariah bermakna dalam segala nafas. Dalam segala dan nafas di dalam wajah dan dalam nafas. Jadi sesuatu yang rukuk kerana ini karena dikira kaya. Syariah bermakna. Ama ini punya jangan syariah. Ini bukan karena dikira anda Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau dewasira, engkau hadis. Pacar aja. Ini pun ada syariah. Ini pun jadi luzan dia. Kalau ada salah, ini sudah nak buat anda berhada, anda biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam anda dakwah, ulah kata betul dia. Sama budak berusaha kayak ngejar kau dah do. Kalau ada selama di rukuk, jadi kita mau seterusnya tenora. Jadi jangan salah. So, karena begitu, boleh. Tapi katanya. Betul-betul saya sangat tenang dalam negara banyak juga. Jadi pun sangat tahu bahwa orang setiap le orang terang. So, kata buat nanti orang le. Kalau sahaja dan jangan angkeran. Marjam ni moli dan nang bakan ma sudes. Dapsoni, damba golma puni. Beranung lah anak molidi. So dia tengbani. Enang anak Muhammad molidi. So. Non marciare, non vuole dettare, non studenti. Nel giorno storia ton banda, brano la da morte. Sallallahu alaihi wasallam. Bebe kamar marciare, non vuole dettare. Soalnya studenti, apa bawa? Aji, mulai mana? Entah non ada benda siha, non cel morte. Studenti benar de morte di sana benar dah. Ama orang itu langsung laba ini hancur macam koda segi wasilah cara. Kalau kana antum ma wesa lo selbro karmalla otak laba nada mau deh. Tenang kana itu buat daya sam. Lebam ini dia bukan sama. So. Tension benda anak moli itu betul kali. So, kau kata cakap video nang, kah sudah. Kosher no mode de ba de pa do wono no mode de la adine so de sen no ba kama ba de ba ko no da ni ba no da ama zala no la ma ta de ni da ya de le bo la da ya no se ko pam ko sa da le ni den se sa adine ba da le kan se le pa adine ba so de ni ba sen no mode de ba ni o support la mode de wo mode de so ya la adine ayi Makan mah, dia bagian mah biru sama dalam body juga. Jadi orang body itu jadi adina ni. Adina mah orang jadi adina je salah. Ama atas jalan mah be luar atas jalan memang salah. Pada. Itu dia tambah cuma marsian nana mudi dekan. Kali yang tadi wala kabu pun dalam apa bayan bila la kuisma musabaka. Allah am karam bi kabakaranda. Kaballa ma yana tattaban da balagre bitali karanya la biya kaza wala ma malagre biyan tola hadisi shaldan wa agba ko kwalam bit biyan tola qur'ana aya shaldan wa sura shaldan wa ko na jini an karandale ko la ma ka yana dir la kare ko karal yu ka dir la kar ngba jilra ma yu la fo ma tin ka mala kala la musabaka ma anabra nan
anabra nangli anabra nangli kene nangdele kataram pimo lide nang da kene yalla mo lide nang baka na musabaka ama musabaka won le biya na anabra nang mo lide kai musabaka shali nang dele ma anab wunda nang le to shirma yi pang male masama to ne to shirma to pang male sai ase ban le ma so sai ka pa shele ti ko lo sai jaman ba ga de ko won ma ta ma ngo ra e wo ko ba do ko ti ma sa ko sa la yala ji san tam tam ba ba yala ne tere yam na de ba so ra chi ya to ba jor ma ta yalla la ba jaman ya mo yar ma tan yar ba tan yar kwa o yele da tam aman ma ko ba la mo ma pa shele tun je sa ba du kwa ba so to do he ta ta da pa na na ne te yala ne ba de de ka na ma te le no mo sa ba ta làm về cái làm là nếu như nhà bắt ta đi số làm bắt ta buồn về chỗ là hai đi sẽ đồ hóa về ai sẽ đồ hóa của các anh đấy các bạn có thể nhận ra sao được là cho nên mà ở trong này là gì gặp là ở trong cái xã hội ta nên sẽ các cái về social của ai là ở trong đó ra gặp ta mà ở trong điều là cái gì musabaqah menyala kadama amnya dia kata rumah hadis itu waktu dia kata kaman hadis benci kana lajar to lala jalla dibai mazaha imma musabaqah bi alquran tawyan so be katba shahra para dannum mauna de para kadama de benyala dam se shazan zale lala dawsul ma bayya kazan danum denne Bagaimana kaman ladang selma kandau dan sosial Quran na dan sodan ma dan sejahan dalam baladi tempat ini yana kata nomor sabata bilik mai zandala kan ya daw zandala bolwi sere nawa ya daw tum sere dan sodan dari ba ini yana kata nomor sabata jasa didaan de balama bapa ini sere sosial ngaji mekarakane Anak sallallahu alaihi wasallam anu bana Madina berapa dah yunupun jaba yisha madabene tahu yebna tanah sosial Anak sallallahu alaihi wasallam ko buata tahu ni nadam tajima yo punya la berai no sosial den jahnya dia sahara orang bane nawan caya ini de berai baraka garmona karayin bade pune karana itu setamne itu apa azab terus dia orang nak ba, sepuluh la dam sesialan, kamasi yang awak dam sesialan dan data badam terus, kamu sudah dah sahih yang nasara, kalau la dam sesialan ba, behilang ba kami ana, tapi lantai bagaimana, kalau kita Al-Quran kewo, si nama la kita tidak bara, ama benar la musabah kabe benar la hafal takrij, dekat dam sesialan. Lepas jalan karang dokter banyak kuala kedah syarat di bangkar mana tempat syarat kayak apa? Kalau tu nama lepas ada apa lah mana kalau ni amin sokam la ilaha illallah korang kalau berdam mana kalau dapat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah korang kalau itu sokam subhanallah korang subhanallah di kalau itu sokam dia sama yasin dan sokam karma yasin Al-Quran al-Hakim innaka laminal mursalin alam ya wa ilaihi turja'un so di nang tabalan nama sesama belah kalau tak tidak berapa, ama benda mana, antara bersih sebelum itu karam behma, karam syam, dia karam syam, jompoyan, pausba, sampai Al-Quran lah karam puluh, bang kadama, karam dale, mustawa ada pasal, karam tak baninya bo, karam pausé, behma, sampai nak karam, benda kanala karam tar banat. Kalau punya bangsa mata, ada bangsa mata, ada karan le. Amada benar belum ada zaman zaman mana musuh itu punya, ada semua muadan, ada semua kerja dengan belum ada dalam, ada sejum dalam ada semua dalam dan dalam. Dia sahabat karena terjun ke mana, dia pada bayarnya sokong pun berjata kalau orang. Dia itu semua sokong yang pula nak rata amo,
Tapi itu lama tenung dalam bayar. Jadi lama nanti perkara Al-Quran tetapi kalau kamu berjuangnya sosial Al-Quran kalau baik, dosa ibadah mahdoh barang. Kalau buat spesial sosial lama, bisa itu kan non bid'ah. Jadi dalam bid'ah itu, bukan sih. Jauh mana kadang setiap buku ni, bersyarat jadi. Dan bagaimana wala tu macam dia yang berbayi sendiri. Karena tu gaya tu siapa? Karena lah turun bila tu. Kamu kotor sih. Ngomong ni long bong, kacau pol bela bong. Anya pol, orang dapat dah. Dia dapat ngomong lah pol bayar. Anak dapat dah. Dan ni wala tu macam dia. Pol bela bong, kacau long bong. Dapat dah tu ni ber. Sosial tu yang dah dapat bila bersalah dah. Sosial tu dapat. Sejarah yang ni lembaga, baru ni lomba kacau pol bela. Ini lah sama. Sahulu tu ya, bukan kau berlomba kacau pol bela. Anak pembono tahu apa jam. Kaya ni bukan pol bela. Anak pembono tu wala macam dia. Jalan jalan jam paraga. Nasab wala macam dia macam. Kadang bom kamu ni sabda mo jam paraga mo. Kamu lah jam paraga dia nak cakap bom. Kaza sekat kaya beli bom lah jam paraga. Kata dia terus ketemu jam paraga. Kata dia asyik sabata kamu lah. Kaya beli sabda kacau jam paraga itu bom lah jam paraga. Lepas tu kau sabata kamu ya. Kaya ini nombor ini jam paraga. Cakap jam paraga bom. Haram ya, jangan terlalu. Karena yang ini nanti jangan terlalu ini ibadah macam apa? Kebetulan kata terlalu katanya sebatas terlalu. Jadi ini terlalu ini katanya bid'ah antara katanya ini ibadah berbeda. Katanya dia dasar ini terlalu ini adalah musabaqah. Harna, ni itu dah musabaqah, di harna taharus. Ilan lagi ni yang bahasa, kacau kau yang berkara. So, ama kalau kata membaca berbahasa, dia membaca berbahasa. Dua yang tak ada berbahasa. Tapi ia baca dengan dia ni sebenarnya berzam bersyarat. Dia lah sesuatu bercakupan non ama tu nampak dia tak ada nabi warba. Dia bang punya warba itu bagian non. Dalam mana karena tetap sama korbo karena antara tabe kamane banyak non boleh satu. Kalau kau tidak ada salah bersalah, dia tu saya dengan antara dia mau fokus pada karena apa mau karena dia antara tentu jika wajib kami cerita karena apa? Kalau kau boleh sembilan, kalau tiada iarba, kau boleh sabar kerja bahasa. Hal bangku berada ibu bapa, iarba warai, bangku bapa bermilau boleh sembilan bersama. Hanya tak semua wow, kerana zahaga dia warai. Kami bagi kami yang jarang ini yang pun yang bagi berbeza, oi, ambang, terus saya jarang orang mereka yang nak bangun lagi normal, jadi warna, kerana dia lah bandar umum tak terlalu murah, jadi dia gambar yang kata, itu gambar macam ni yang so, terus yang terlalu jalan barang, jalan jalan wajina efeji lara aja mau sebute toreka dan punya bid'ah mau mana toreka tijani yang dia sebute kayak nanti dia mana kayak nanti kayak tasya ini ma suara ya ta'ayal je bantu berzama kalau masih atau pakai ia kata pada dia lah bongkor dia. So kalau dia nak wakasara, kemudian kata mat, emak pun ini lagi hele dia kalau terhubung. So
depa wata lahi ko yina ta tum da san dane kawo ko ne shabban bani atara lugula ta wala le guriyal male abun chen no gurjire loko tana yina ta tum da san dane ba wai da zamba ba to don ba to wo le wai yarsa ya jama ka apaso yele to atadal pa so no ma yino nyele o yele to a o yele to tinya ka tum da san dane mani yele so biya bam bosu ga yele malakat la yina ta tum da sakare la bosu yele malaka yele kullu al haqq walau kana kwa kamal to ne wura ko ko yele male katla yina ta tum da san dane no woni yo san dane ma wo so biya bam jama woni yele male ne katla yina ta tum da san dane ne kullu al haqq walau kana marra yele male aji ko to be saka to ta wọ́n bẹ sanda sari wọ́n tẹ̀lé na wọ́n ma wọ́n bẹ tẹ̀lé sanda na ma wọ́n da zan yi dara ce da tẹ̀lé ma ne in ce ka nirba bẹ to ban wọ́n tẹ̀lé na sha sanda na wọ́n ma yanzu ko biyan cɛlɛ dala ka kun yɛlɛ ka dama a wọ́n tẹ̀lé sanda ne yanzu ko tẹ̀lé tẹ̀lé sanda ne biyan wala kaman tɛ yɛrɛ yɛ to a tɛ̀lé saba zan fa diini ma don yɛlɛ wọ́n yɛlɛ ka tɛmɛ ne bala yɛlɛ kau jalan orang jalan kata pada jalan kata yang serta mama dia mana desan dana kotam lama tak demi kotam dengan desan dana sama bangsa negara dia jalan jalan desan dana dia jalan orang suruh ia lo cetor apa macam tu lah susah desan dana dia jalan ber sama orang yang tetap desan dana semua orang dia jalan orang yang jalan cuci dia belah ini jalan belah dia jalan buat dia to desan dane ko yina do te tumona ka do wanne o che ka ne do ba ne dina ka kana ko la halba on bone shabiya bahara afadra o bolo kulta dana gam yala ma da o yele ta shel wa yele ma da o yele ta afadra o ama don ko ya di ma o yele en ta bergana nya taba aku ko jila dapat no taba do ma ba do dian yo ka do ta da ko ni na do ta mo ka so le damla kalau ko ta damma kana ko le ka dama ai o ba ta sa da ma o e wa ne ni ta ma de zan ne ka ta ya ne ta cham to she ko jina an ta la yan ne da ra ya za la no wala shirta ma ka shara kalau buat jam tak jadi apa? Saya dah ko kahagara. Kalau ada orang yang berfaham tentang sara. Today orang jalan, orang ko dah jalan. Bermula oleh tanah dah. Kalau nur jalan orang jalan bawa. حين يحتفلون بذكرى مولده في شهر ربيع الأول يحرصون على إحياء سنته والدعوة إلى القيم النبيلة الرحمة. الذين يحتفلون بذكرى مولده يحرصون على إحياء سنته واتباع سنته. بمعنى ويطلع تقول كل الذين يحتفلون. لك بنما لا يطلع ما ترى قول صنبا. الذين يحتفلون بذكرى مولده في شهر ربيع الأول يحرصون على إحياء سنته والدعوة إلى القيم النبيلة. نحن معشرة بن celebrate أن رسول الله عليه وسلم جعل جلمما إن جنب كلنا نبي يلزم بزع جنب أنا سنني وكله كلام بزع إنه الدعوة انتهر بير سمادني بير سما بير جهندا ثم هو يسمى لا ترى يلما الذين يحتفلون لا كما يسمى أما هو ويلا جلا بنا المولد ما بين يبدأ عشر كلام با كتكات يرى وليس الذين يحتفلون بذكرى مولده في شهر الربيع الأول يحرصون على إحياء سنته والدعوة إلى القيم النبيلة الرحمة العدل. لا نقول يعني
أو ما وليت بعد ذلك أقول الذين يحتفلون وليت الذين يحتفلون بذكرى مولده وعندنا هذا ما نقول شبابنا نبي celebration لا نبي زعم جلا وعندنا نبي زعم أنا صلى الله عليه وسلم دنيا بني كذا زعم دعوة زم كنا جوس الله وعندنا كمنا يهدي كماله وليت تتعرف الذين يحتفلون لا كونهما teruslah dengan dajerma macam sama kaman ni saja menunggu berusaha macam ni jelma ada dosaku yang zaman dosa harga ini cerut jangan mungkin macam ni jelma ada kerana kapan tu sentuh itu berapa jelma ada karena buat labian bahan jerbesa injada yang sana hai kembali apa karaya tu anda lah ano sunnah jangan nangala sunnah jokor ko batala wo ko nya dalere do tibane do ma wancelo be ko nya dalere sare tabolle sama bayni nya dalere sare be mo na do to ye jire bala de ñu ko ya dan sare do no sun ta no ma aba anya ko ni mo ka ngira ba ko le ko la dala bi jaama do na o de sanda dina abro mal adin ma bangsa indem de da awala da sam dona dona chela la ko de dona ka ko la yel ba na ba no da ko de yo ba na pa no de chela ba de pa mo de chela ka no ba na ko na ba ti no ba de no da ba yo me ya ba blan dalla de ye jamba ko ne ba le de ye jamba ko ga ti na yi da ko ko ya da sala ha ko ko ya da sala la nirba welcome me no yan no la mori to pero to ko ba be bahan jaro ma ka mo le mori ya ma ta mori de bara jabo mori di shel te mun ba na bom de na ba ti mo wanya na de ma ala dam da bol ja tu na ji gale de den da ka da da na sallallahu alaihi wasallam de mo da su ga han de nyale de ba barka da su nyale de mo ko tel da su nyale ayyam na ta no de sala da Odin nekasma yang la pertama tu tamsil tuan anda. Ama daripada ada dalam selen, nalan gerlaki si anal siraya. Beki kulino tamda siha. Iyal anal sallallahu alaihi wasallam dia apa mau ni? Patam berusaha nanda. Patam berusaha nombaki na pada nanda. Sama bangkuli mari mustahil kalma. Dia doa nama buat ni, mau ni. Kalau anda bermain sesuatu bahan daripada mau ni, kalau tu benda ada syariat bahan daripada, itu tu berbuah apa? Ini mana jamba boleh kalau doa, jamba boleh jadi naik kan? Ini dalam itu cium belano, boleh lebar, jamba boleh beraya, itu tu berbuah. Nah, berpada zaman jadi boleh jamba, lalu bolehnya. Mamoli de punya tasabbuh min nasara benda til matatan banne berayal min nasara ma nabi ko la ana wi tad'an so nanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin menjara ba ngara dabkam awura tatna muslim ma tatna ko anda Muhammad so o eudan so kara parla ladimane tasabbuh min nasara nabara kadin monte nasara ta'tar la namna Berjadi. Kalau tidak ada, dan dia pun tak tersebut dengan suara. Kalau semua dalam semua terpenuhan nama, kalau ini anda mau di mana, itu lalu ada buat yang sana. Dia mesti entah, dalam dulu dalam naga, kalau dah dijual terhad, kalau buat itu lagi macam, musuh mana, enggak ada kacau. Islam menjual anak sallallahu alaihi wasallam. Wai pun masuk di dalam orang Islam Okuyum polo. Iyalah kalau ai nala kai benar. Naya jalan Muhammad. Mungkin jadi ada tu. Terus terus salam dalam. Dia bahagu kata terus dia belum dia baca di mana. Dalam tamyian sebenarnya bid'ah nama.
يوم تملا كدما إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم قلوني وزم السبع كتي يلبا كدما أنم يوم قلوني بكاني أنم صلى الله عليه وسلم وكان سنياهنا ويوم قلوني جنكاني أفسد يلا أما تبين وإنا نبما يلا صلى الله عليه وسلم كتي وي يطعم فرو كانم ويل كدما وكم يانا دنيرو قلوني كتي تتحيي حديثنا مثل يعني صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي كثر معنى ولا يمون أنه قلون يمون أنه ضمن فبلم وانتن يمون أنه قلون يجب الشيطان كتبه معنى أنه للا حديثنا دم كناشم أنا محمد صلى الله عليه وسلم زندنا سلابنا جرشم في حديثنا كرزا معنا كرزا زعينا أما حديثنا دين سهل زلم قم شمنا لما زلم كمانه لقول كلا جاور سنسوانا كلمة نال لجده بفلا حديث منزاز لا أما دينلا أنا صلى الله عليه وسلم ومن زلم قم بوزان يلتلا Kalau kamu balik, mungkin kamu lihat lesam. Lepas nak kakek lima setengah, betul betul terama kerja mana mana, ayin mana punya. Lepas itu tu soal zelum kuasa. Kadang tu zelum sama. Apa kadang mana? Lepas tu sehalang mo. Karena ayam dalam sedekah lana. Ambang mana kerja ada betul. Kalau soal zelum kuasa, kerana mana kamu mana. Kalau Imam Ahmad wada yali kadama ne hadith di pada insan la'an lama la'an turuk ma la'an alfa so ne aku tu di bang mana jaya wala yalla terus dalam hadith ma Abu Hurairah radhiyallahu anhu wadilana karakana sahih al-Bukhari kone sahih Muslim kone bangkaram Jadi bang yang kadama anak yang menaik hukum ni, anak yang perlu dijahama. Kata yarani selia kaba. Dekana Bukhari puni nelalan hukum mana? Karena Bukhari puni sana jabang. Kalau hukum mana belan jone, kata yarani selia kaba. Hukum yang kata yarani, nah, maraani fil manami kata raani. فإن الشيطان لا يتمثل به ونما قومنا فأوشر نما شيطان كتوزا هو معنا لكنا لازم نقوم كنا صحيح مسلم كوني نملك كرم نقوشر من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به كنا نزل نقوشر من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو فكأنما رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي راوي ما وانتهى ذلهم قمعنا فسيراني في اليقظة كلا يجدني ذلهم قمع جرمي فكأنما رآني في اليقظة يومن لكدما وكل يمشي كان يمانكرا نري يما قمنا تركوا من لا ونيمشي كان يمانكرا Jangan syaitan kutusan orang mahandana. Dalam kerajaan kau mana kana sah kana kaya karena hadis nada mana zaman dana dalam WhatsApp grup nada. Terus apa tu mereka komponen Jabir bin Abdullah Abu Juhaifa tentang sah berbagi hadis na. Dalam hadis nada demikian kalimat fasayarani terlihat ayat. Abu Hurairah jirna berbatana lu'atam demikian fasayarani terlihat apa pasien itu lagi ni tapi karena dalam hukum fasayarani terlihat apa karena selain karena ia bukan syak rawi mana ia fasayarani terlihat apa wala ia lebih ia berkata dia mana wajah mana kolon kalau ada zah ambang zah Luar ini kerja hadur rumah. Jadi yang pertama dirinya anda buangnya.
man la yo la kolon amadu ko na su yo kolon ya ibn hajar rahimahullah wa yalla nabiyan fa'alan kadama hadith ma ban jara miri ne adam bomne an yo kolon ya ne ba ishya da ne da bo ne da pam bayyana kama banya adam bomne ama ka banya to ko so yalla kama ne dinya o ya da kolon hadis mati yang kau mana adalah misal dia mana ada saudara saudara, wajah sama ada benar yang mana. Jadi dia mesti jauh buang ni, tapi berjauh buang. Hadis mati yang kau mana ada yang dia pun jauh buang ni. So ni yang ang jauh buang dia. Tapi jauh buang ni, tapi jauh buang dia. Orang kata nala. Jadi ada mana pada sama wan jauh buang. Ay, sama bangsa ada mana nur jauh buang dia. Beriano kaman, demana itu adalah benda yang anda usaha aku itu. Dino sasunda beriyo, kamu jaha, kalian betul-betul mana? Kadang serbi waktu berjam betul ba. Kadang serko dunia anda guam ni. Betul dong mana? Gaul nang jiko, kotor kana itu ni mana anda jauh kalau. Wanda nanti mah. Betul mana? Yang pada mana adalah mana dia zaman kebaca benar atau zaman aku dah jalan. Saya juga wajah zakat sah, ini anda karena berjalan kaman cabang mo. Terus mana lawan ni dengan nunggu bagaimana, lawan ni cepurang dulu pada wajah ni kanan. Depan ni yang dalam, depan ni yang jalan siapa jalan. Lawan ni jauh pada ni, dunia ni jauh bang ni. Dunia ada masih ada dalam dunia ada berpeluang ya. Kasar yang ada betul ada tapanya ada berpeluang masih berpeluang siapa. Tapi ini tentu nak tanya saya ini raja dalam ini rokok saya ada siapa. Amma ini jadi kamar ini berpeluang masih berpeluang dunia mana. Lama nama semua sehala lama karena anda ada bertambah le. So, alhamdulillah. Terpandang pada perjalanan. Akidah dengan pergi selazor. Terus kata ni resep taban mana akidah mazana. Dengan akidah saya saya kan terbar akidah mana lara. Kalau zaman dia bercerita, Amerika pun kawalan kada akidah macam. Terus mana aku pun bersama. Terus kata ini persa Mereka semua sekarang lah mereka terserbian ke lelaki dan biarna kamu pun pada saya terpulih dengan kata lain dan kata di Zonsong di sekarang lelaki dan orang biarna sama banyak bangku lelaki dan jema kajian berbahaya kajian berbahaya kajian berbahaya cara kabra mon kabra kul model foran kul zamane yata samater pun harakat wan karena to katrale yara kadama tanande ko karma kana di mana bukata ne tendam de pun te karna kana tanyala bande labta karna kama to ko kille andal kana karna trate te karna pun sana dan pasratu trate ya karayina Sayyidul Bakri dah sunnah oleh membuat surat sesuai dengan surat malaikat tentang insana kerana bangsa ini hasil bangsa tentang Sayyidul Bakri so batra karena dan tahu uang dan terwujud bayi kada malu saat tampil untuk yang kada dengan daun dan daun tak boleh mana dan so ayat kacau perapu karena sejauh dan boleh bah dan daun pun jam dengan setelah karena kebajawan dan anak boleh dengan terjadi jauh. So, dengan karena terhadap lautan rezana, setelah itu saya terima disuruh kalau terjadi dua boleh. Ayat Al-Quran ini aku jalan-jalan, ayat hadis ini aku jalan-jalan. Yaitu anak beli belajar kayu handal, menurut Al-Quran ini. Tabung benda ini nanti Zon adalah jurnal, jam jurnal. Setelah itu saya terhenti Al-Quran ini. Kerana lah, orang yang punya kelima itu dosa kalau kuala itu setelah itu saya terhenti dalam Al-Quran. Kata lagi benar.
Warai no la kaya de shi ka ta ba yi surat Ibrahim ni na Al-Quran ko ne ka ya ka da ma surat Ibrahim ya ta ba ya da shar kam dari jalal Quran ne hadis ne karabi ama di ra na no so shan na ta ba do no la kara no la ya ko wo ne ba ta man wa no shan na jilu ya ta bara jima bara pada ne bara ka ye surat Ibrahim jana Al-Quran ne kama wa in ko ba mashallah dan sai ka to so to ma zero ko salatu ka dan ka yel bala da ko da ma na ko to ne ka ro ga ye ka sun to ye ne Al-Quran ko ne kama wa no shamma ka ra ye ne na ya kama ma salatu ma ni ko ya la an dunya borba da ko ba da ta ta salat ta ba sore ka Tenang tu dalam surat mana surat itu, kalau dewa sebenarnya tenang pada surat itu osnaniya. So, tenang dia mau mana ada jurus bangkat ini nak, dan tenang jurnan dunia air yang mana kata pada tenang sejarah. Kalau kita benar tu punya surat tu mana, koi ini kami yang adalah dengan Al-Quran itu pokoknya. Saya punya dah, tapi bahagia. Umur dah terasa jabatan berat. Aku kan yang ada orang mana bukan Al-Quran suatu pokoknya. Ada beriman. Aku baca tu, hanya itu. Kalau sebab tu punya lah. Dalam tahun, terakhir ini video sana, kakak dia sana dalam pasal mana. Kul debata, kul debapoy, kul japena, kul lupan, dekadi sama ka berbandana yang nanti jadi nanti. Kayak andam memang yang nanti. Kita sampai sekarang dah awal dan soal yang berulang. Karena nanti era dari jangkauan, orang nanti era dari jangkauan dengan dia dulu dan mudara. مرفوع وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. كرجلا الضمة ظاهرة، رجلا الضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل أن يدور كما ضمن ذات رازي البلد. كنا وين وبسرعة أدوها مسرعة وكان يقول لك تعالى وين ينادى فيها. Katinya kalau mana ada masalah dengan bangku dan nongkrong mana berjuang ada. Saya Abu Bakar, waktu itu kita kerja dengan kerja ada sih. Mungkin jangka ada, kamu siapa? Mungkin siapa? Dengan ada siapa semua. Amamun jangka ada, kamu orang kamu semua punya. Jangan tahu mungkin jenhal pun berwala orang itu. Tapi ini mau berjuang ada, mau kayu dia ada hasil dari sesuatu. Namun yang jangan lupa, serta doa ini hubungan dengan bangsa dan kabangun haskema. Terakhir kadang di Al-Quran yang syuhada ahya inda rabbih. Karena ahya orang inda rabbih. Daripada ahya orang di dunia. Kalau dalam hayatnya al-hayatul barzakhiyah. Daripada dunia hayatnya, kan dunia jauh. Hukumnya kerja berada di Jerman. Sebenarnya keberadaan tersara dalam penau kita berada di berkait penau desa atau hal yang berbeda, diri penau desa atau nol cakra. Dah. So kata terbaune, kaget bangsi. Kalau aku ayat mana hadis itu mana, bangsa kita dengan orang kata ijma ini. Dengan kata lain nama ijma. Kadang ada orang besar, kadang banyak bangsa besar banyak sunnah bangsa. Jika ada mendapat perang, dari sah, ia kadang ada orang datang di kabinet, naune, wasa, wami katanga, wami kanuzur bukro, wami kanuzapro, wami katur, wami kanyang. So, kabang sunnah bangsa berjalan. एक चीज का शर्मना तो शादत कर सकता है इतना ये कोई ना तो उसके बंशादत कर सकता जो को तो ये का चाहिए बहुत शर्मना
al-ma'dum bersama kafirnya. Kalau kerjaan ini lah, antinya itu soal orang qiraah min kitab Jawahir al-Ma'ani li Syekh Tijani. Itu soal sama berbeda. Katrali setahu bang orang ini, kalau tu bang kalau itu bah, dulu kalau bertambahkan betul. Kalau ni kahwin betul, tu soal betul. Bertambahkan betul. Sebenarnya dari Syekh Tijani mah, Syekh Tijani nah, dia betul yang Jawahir al-Ma'ani, Syekh Tijani, maupun Ahmad Tijani mah, aku boleh tahu tak? Jadi, mungkin aja betul dia yang soal kam dan dia tahu mana ni, Syekh Tijani tahu mana. Terlepas mana, aku tahu tahu le, mungkin tahu mana, aku tahu tahu dia itu sana. Hal Quran ni. Juga orang yang berkata, wanda orang yang sahih antara kali, wanda orang yang sahih hidup di Rabbil Alamin. Ama kalau jangan tahu malaikat Jibril, orang jangan sahih. Innahu laqaul rasulin karim. Di kuwwat inda al-arsh makin. Nahu ya sahih, ama kalau malaikat Jibril ya sahih. Innahu laqaul rasulin karim. Di kuwwat inda al-arsh makin. Malaikat Jibril itu sahih. Kalau yang malaikat Jibril itu sahih. Dia mula bersama sekarang nama. Dulu ko wayan malaikat Jibril itu sahih. Aman tahu yang sahih. Kami tu nak sahih. Kalau nak yang sahih. Innahu laqaul rasulin karim. Wama huwa biqauli sya'ir. Qalilan ma tu'minun. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min Rabbil Alamin. Rasulun Karim di mana? Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nulis Anda itu Anda. Di mana mulut kamu sampai bukan bersiapa. Dulu kamu bersiapa semua. Daripada ini bersiapa Anda. Anda bersiapa Anda. So di mana ini ini jemaah. Kita orang jalan ini bersiapa. Kalau kita tu al-Mudawwana, al-Imam Malik tanka al-Qasim. Abdurrahman bin Qasim Qurdini ka Sahnul wa Abdul Salam Qurdini Abdurrahman bin Qasim الناس سبل توضون المدونة الكبرى للإمام مالك فظل سبل الإمام مالك لنجد بلا كتاب الأم بديل الشافعي سنة الناس سبل البويتي ونجيل الشافعي سنة الناس سبل كتاب الأم للإمام الشافعي kalau kita ni Jawahir al-Ma'ani di Syekh Tijani terlalu banyak terakah dari dunia. Kalau ia tu, nanti cakap huruf dan sahabat. Nanti jawab sahabat. Syekh Hong dia sahabat. Kalau sahabat dia bersahabat. Kata bukan dari orang berai. Tapi yang lalu orang dunia tak seni yang lain. Dah tentang mana? Jangan kalau ni Syekh Tijani sahabat. Kalau orang sahabat. Ada haram besar. Karena ini yang nanti Syekh Ulama, berkata lama. Kami yang ini yang bawa sahabat, ini yang itu ina. Kami yang kayu sahabat, ini yang itu ina. Pada zaman kami yang Syekh bin Baz sahabat, Syekh Utsaimin sahabat, Syekh Albani sahabat. Syekh Ulama sahabat. Ini memang ada banyak Syekh Ulama. Kenapa batasnya yang sama sahabat? Kerana dia bersyarat dengan agama. Oh tak, kalau lalu tu, kalau lalu tu kan terbuat dari nanti jalan kadang benar tuba, kalau tuba ini sendiri anda betul nama semua sendiri jalan. Sore nanti jadinya di tahun itu kadang jalan jalan, terpulang jalan, terbuat itu jalan berat. Amat lalu tu, terutama ya berzambana, benar-benar berzambana. Agenda pengusaha, yang terasa apa lagi nak? Hanya kabar gara-gara. Dulu gara-gara dulu mana kabar begitu nak? Indonesia. Anak mereka tu pun jalan mo. Kerana ada mana di gara-gara tu jaya. Hanya kabar begini nak, tu dah letak. Anak berian dah ulah dah seperti. Akan lawyer itu bang lawyer nak. Rumah dah berencana. Antara yang peluang, ini hanya baru tu berpeluang. Bagaimana sesuatu tak begitu saja. Orang yang cakap antara yang mungkin, antara dirinya
berbalu betul tidak dan atau betul sampai ya kita ada minggu social media untuk berbahan antri alhamdulillah 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 nah usah yang mana itu terus campur kasih negara Islam terus nah kita berbulan terus ada sih Kalau kita jengah oleh tekan dalam punya, kalau oleh waktu itu dia dengan tay dalam banyak, itu dalam banyak hasil untuk kerja, kalau kita kerja, alhamdulillah waktu hari ini sesuatu mana oleh dan bekerja dalam kalau kita kerja ada sih kita kerja rumah, dan berjalan macam siapa mana untuk dalam kerja, banyak juga semua kalau kita kerja. Kita berjalan tentang dalam kehidupan mungkin kita dalam semua alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik